Reka tubahe ikaze inshuti bavandimwe mukurikiye channel yacu Umubanji TV. Uyu ni wa mwanya rero umenyereye tubagiza amakuru avugwa mu bice bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turi ku cyumweru ku itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025. Reka tubonereho kubifuriza icyumweru ciza mwebwe mwese aho kubateranye. Mugire amateraniro meza dore ko uyu munsi henshi ku isi baba bateranye bizihiza umwami Yesu Kristo. Reka nanone tubasuhuze, bamwe nimwiriwe abandi nimwaramutse bitewe na buri mugabane w'isi uherereyemo. Ubu rero bakunzi ba Umubanji TV turaje tubagezeho uko byiriwe byifashe nuko amakuru ameze aka kanya tuvugana. Nanone wewe ugifungura channel yacu ya Umubanji TV wakanda subscribe ugasharinga link yacu isangiza abandi, mwajya muri comment mukatwandikira mugakora like, iyo ni inkunga ikomeye muzaba muteye channel yacu Umubanji TV. Reka rero tuze tubagezeho ingingo z'ingenzi turi bwibandeho muri update y'uyu munsi. Turagaruka ku baturage bari mu Minembwe nubwo babanje kugira agahinda ko kubura intwari yari barangaje imbere, ariko nanone kandi ubu bari mu byishimo yo kuba Minembwe yose ifitwe na Twirwaneho. Turabwira uko abaturage benshi babyakiriye, tugaruke no muri Uvira tubabwire uko ibintu bimeze aho M23 ikomeje gusatira umujyi wa Uvira. Andi makuru nuko ubu Twirwaneho nanone yabonye umuyobozi mushasha ariwe General de Brigade Charles Matama. Turagaruka no ku kiganiro yakoranye na radio Ijwi rya Amerika aho yatangaje ku bufatanye ko bagiye gukorana ku mugaragaro cyangwa se gufatanya na AFC M23. Turaza kugaruka kuri ibyo ngibyo. Naho aka kanya nuko mu Mikenke Mayimayi igarutse kandi igitero kuri Twirwaneho, ku mutwe wa Twirwaneho. Turaza kuyava imuzi n'umuzingo. Benshi bakomeje kugana AFC M23 mu mujyi wa Bukavu. Turagaruka ku bihumbi by'aba polisi nationale ya Kongo ndetse n'abasirikare bagera hafi ku gihumbi na polisi zirenga ibihumbi 2 nuko ku munsi w'ejo bakiriwe muri AFC M23. Nanone Perezida Felix Tshisekedi, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akomeje kuja gushaka ubufasha bwo kugura intwaro ndetse n'ingabo zimufasha kurwanya AFC. Turabwira igihugu arimo. Nanone turagaruka ku yandi makuru y'abakomeje kwiyungana M23 abanyepolitike. Hari abacamanza bo muri Goma biyunze na M23 n'abavoka bakomeye hariya mugwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa, nuko inzu ya Lieutenant General Pacifique Masunzu yaba yaguye hasi. Naho muri Rubero nuko M23 nyuma yo kwigarurira agace ka Kipesa ubu irasa n'ihagaze gato ariko bikavuga ko ari imvugano n'ingabo za UPDF, ingabo za Uganda. Reka tugaruke ku makuru avugwa mu Minembwe nyuma yaho bigaruriye uduce twose twa Minembwe. Ubu abaturage bari mu byishimo. Ikindi rero nuko agace ka Mikenke kafashwe nta sasu rivuze. Ubu abasore batwirwaneho bakaba aribo bagenzura Mikenke yose. Ubu Mikenke nanone igishimishije nuko abasore birwanaho bayigezemo bayigeramo nta sasu ribashije kuyivugiramo. Naho Uvira ubu mu nkengero za Uvira birakomeye, hakomeje kubera urugamba. Impamvu y'urugamba nyirizina gutinda no kugira ngo umujyi wa Uvira ntiba wigarurire byihutirwa nuko babanje kugenda bakora amasuku muri Plaine mu kibaya cya Rusizi kugira ngo babanze ibaheshe pura neza yo kwinjira, nyuma bakazabona gufata umujyi wa Uvira. Nuko batambutse za
hariya za Plene za Runingu, barahatambutse. Ubu barasatira umujyi wa Uvira nuko habura ibirometero 3. Ikindi kandi nuko M23 yakomeje kugenda yigaburamo ibice bibiri kugira ngo bizabaheshe gufata umujyi wa Uvira mu buryo buboroheye cyane. Babanje bamwe guca inzira za Rurambo kugira ngo bibaheshe kuzafata umujyi wa Uvira bitabasabye naho intambara. Mwabonye amastrategie bakoresheje bakuramo umujyi wa Bukavu batarwanye. Hari strategie bakoresha zo kwinjira mu mujyi watamenetse nk'amaraso cyangwe ari no gutindera nyine kugira ngo bibaheshe amayeri yo gufata umujyi abaturage cyane cyane batabyangirikiyemo. Ni nayo mpamvu bagenda gahoro. Benshi bibaza ku mpamvu zituma M23 itinjira mu mujyi wa Uvira, ariko nuko hari benshi bakunze kuvuga ko ngo M23 batewe ubwoba cyangwa se ari presiyo y'amahanga yatumye idafata umujyi wa Uvira, ariko mu by'ukuri ntabwo ari uko bimeze. Ikiriho gusa nuko ari imbino za gisirikare cyangwa amayeri ya gisirikare kugira ngo bibaheshe uburyo bwo gufata Uvira nta mirwano ikomeye ibayemo. Naho nyuma yaho intwari General Rukunda Michel Makanika atabarukiye nuko ubu twirwaneho nanone wari umwungirije General de Brigade Charles Matama akaba ari we wafashe umukingi wo kuyobora umutwe wa twirwaneho. Ku munsi w'ejo nibwo yatangaje kumugaragara ko bagiye guhuza imbaraga cyangwa se bagiye gufatanya na AFC M23. Ibi yavuze ko bagize umugambi wo kurwanya leta, ubundi bari umutwe wirwanaho ukirwanaho ari uko watewe, ariko yatangaje ko leta ariyo yashize umugambi wo kurwanya abanyamurenge cyangwa se kubakorera jenoside, ariyo yabigizemo uruhare rukomeye. Ati ubu rero ntitukigiye kwirwanaho, ahubwo iyi leta ku bufatanye na AFC M23 tugiye guhaguruka tuyirwanye ku mugaragaro, dore kuko ariyo yishe abanyamurenge. Yanatangaje ko ari nayo yishe umuyobozi wa twirwaneho General Rukunda Michel Makanika. Naho izindi nkuru zivugwa mu mujyi wa Bukavu, ingabo za FARDC zigera kuri 800 arenga n'abapolisi bagera ku 2100 biyunze na AFC M23 mu mujyi wa Bukavu. Nk'uko bigaragara n'umuyobozi wabo Major Kasongo, nuko yatangaje ko bagiye gukorana na AFC gukuraho ubutegetsi bubi. Uyu munsi rero bakaba berekeje mu mujyi wa Goma muri Nord Kivu, aho biteganyijwe ko bazava mujyi wa Goma akaja Rumangabo, ahateganyijwe ikigo cy'amahugurwa bazabahuguriramo, nyuma bakazaja mu mirimo ya minsi yose muri AFC M23. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Felix Tshisekedi akomeje kuja hirya no hino ashaka ubufasha. Aracyari kwizima rero ngo arashaka ingabo, dore ko ingabo nyinshi zimaze kuza yazanye abacancuro biranga, azana ingabo za Sadeke biranga. Ubu akaba yohereje Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Costa Mutamba, akaba yamwohereje mu gihugu ca Mali, aho yagiranye ibiganiro na perezida w'icyo gihugu ca Mali. Aramusaba ingabo ngo zizaze kumufasha kurwanya umutwe wa M23. Birateganya ko ngo afite na gahunda yo kuzaja za Senegal gushaka ubufasha bwo kurwanya M23. Ikindi kandi Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yatangaje ko ngo yiteguye cyangwa se afite gahunda yo kugura ngo izindi ntwaro zidasanzwe ngo bizamufashe guhangana na M23. Ngo izo ntwaro rero vuba hangwa arazimanukana cyane ngo aje guhangana na M23. Iki kiganiro yakikoranye n'abadepite ndetse n'abasenateri ariya mugwa mukuru wa Repubulika ya
Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Goma, abacamanza babiri biyunze na AFC M23, uwo bita Mayangayanga Gilbert ndetse n'uwo bita Bijulia nuko biyunze na AFC M23. Aba ni abacamanza bari bakomeye hariya umujyi wa Goma. Naho mugwa mukuru Kinshasa, amakuru atugeraho aremeza ko inzu ya Lieutenant General Pacifique Masunzu yari inzu ya etaje, inzu zine zigerekeranyije cyangwa 4 niveau nkuko bivugwa mu rurimi rw'igifaransa, nuko iyo nzu yahiye irakongoka irashira. Icyateye rero iyo nkongi y'umuriro ntikirabasha kumenyekana, ariko ubu tuvugana nuko iyo nzu yahiye kugeza ubu ngubu yitse hasi yose irashira. Iyo nzu rero yarayiherereye muri avenue ya Université muri quartier ya Makampagne, aho ni mugwa mukuru wa Kinshasa. Reka twerekeze muri Lubero. Nyuma yaho M23 yigaruriye ibice bya za Kipesa, ubu nuko rero bari gusatira bagana umujyi wa Butembo. Umujyi wa Butembo Israel yose bawigarurira. Ikindi kandi gikomeje kuvugwa hariya nuko ngo guhagarara kutadvatsinga ngo bafate umujyi wa Butembo, ngo nuko hari imvugano cyangwa se indagano baba bagiranye